arbi angai ule naw nu le pate ni sang tho te chi thulu noi pan ni sang tho Francis Xavier tang thu hong hom son ning ni sang tho Francis Xavier in sapengama tu khat zanga le gukum in so hi pintit gam Paris a pilna azon lai takin Ignatius of Loyola I nungzui sagi te laka khat a hi siampi ordination anga zo kumli asot hun tul khat zanga somli le khat kum in Francis Xavier in India gama pasien thu tang ko ding in solna nga hi tuilam to khasom le khathum apai khit chiang in goa kwa pasien thu gen kipan a to khomi te thuman lokna le sian na te pan dal hi ajak dagin mi ha por khatte in asilate u monadan apiak chang in khithungen na gui azan na upen Francis Xavier in nakpitakin thwa khak sama ma hi khanga sot khit chang in ama in ngaman nasem na hi par fishery coast a parabas minamte laka thalop takin pasien thu gen a hi manin tolaya mi tampi in tuisom na sangnom chi in ama khyanga honge nu hi Brahman minamte laka khasom lekhani sung pasien thu again khit chang aki khel porbi sung alun mi khatbek anga Francis Xavier in sumna te bangche sang zo ding chi zong til ma hi tul khat sanga somle le kwa kumin Francis Xavier in Japan gama paya tolaya ama sapen missionary a hi Japan atun chang in kiniam khian na to omna in Japana lunglut huai lo hi chi a thei chang in ama in kipo sisadin gamuk te maya Portuguese gam palai hing chi in ki gen hi gamuk te le song apyak ding in music to ki sai ban singkwang khat saboy tung koi nai khat le midal khat apyak khit chang in mi te kyanga pasien thu gen ding pharna nga hi Francis Xavier I ngai sunna le muna a pasien thu a lo mi te laka Japan gam mi te za in lungsim hoi mi ki mu zo lo ding hi chi hi bang in pasien thu tang ko na ama salam in khang to ma hi manin gamuk te in lungkham na le mon lo na hong ne yu a Francis Xavier I pasien thu tang ko na khak tanu hi to khit chang in Francis Xavier in China a pasien thu tang ko ding in khen tat hi ai zong in Hong Kong Sanchen atun chang in China in to lai ma tur khat zanga somnga le ni kumin to pa yusu min lo ko min si hi ni sang tho Francis Xavier pen pasien nat sem missionary te ahu mi sang tho in ke cham te hi mi sang tho Francis Xavier o ko te a ding in thong na sak tan